Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau pergi cukur rambut di sini di Empang. Dan aku dengar di sini tuh yang cukur rambut orang Indonesia asal Aceh. Jom kita pergi. Wah, ini tempatnya, Bo. Kedai gunting rambut, barbershop. Ya, jom. Di sini banyak pilihan, bro. Oke, saya mau cukur gaya nih. Jom. Rp10. Oke, terima kasih. Dari Aceh ya, bro? Aceh. Halo, bro. Oke, bagi kawan-kawan yang ada di kawasan Empang, kalau nak cukur rambut di sini nih. Di sini orang Aceh, di sini oke lah. Kira di sini mantap. Di sini semua ada, jenis rambut, model semua ada. Oke, bro. Thank you. Assalamualaikum, Bang. Bye. Bye. Oh, kita masuk dulu. Hai. Selamat berpuasa. Bye. Relaxing favorites. Great selection of songs to start your gastronomic journey at elegant Chinese restaurant, selling dim sum and more. At Shakura Japan, the pigmentation unit formulas are procedures comfortable and used. Lately I'm so tired of someone who wants to give you all. Macam nak pergi jumpa Amoy ya? Iya lah. Oke, Bos. Santai ya, Amoy? Terima kasih. Oke, bro, sudah selesai. Apa, Bos? Relaxing nggak? Relaxing, nah itu, Bos. Hai, Amoy. Ini dari mana? Myanmar. Ini dari Myanmar. Oke, kakak. Kakak orang mana? Ini asli Sabah. Wah, cantik ya, orang Sabah cantik ya. Apa, Kak? Rp65. Wah, murah. Ini kalau rambut pendek, kalau perempuan berapa, Kak? 15, 18. Bye, selamat berpuasa. Sudah, bro. Oke, bye. Oke, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau rebonding rambut di kawasan Mananjaya itu di depan restoran Jaya Walk. Oke. Di sini tempatnya. Wah, ada kucing, bro. Hai, kucing. Wah, tak puasa kau ya? Kucingnya nggak puasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, Mas. Bye. Hai.